Makofi mengi kwa Mungu wetu. Raba mugenzi wawe. Tizama mwenzako. Murabe mu maso neza. Mtizame kwa uso vizuri. Raba uko murabe neza. Mtizame vizuri. Murabe neza. Mtizame vizuri. Murabe neza. Mtizame vizuri. Mubwira ati ibyo yacu bigutera ubwoba. Mwambie haya. Ibyo yacu bigutera ubwoba. Ibyo yacu bigutera ubwoba. Iyo abantu bari mu ngoro y'Imana, watu kama wako ndani ya hekalu la Mungu, ntabwo basubira kwiyumvira ibyabagoye muri 2020. hawajiwazii yale imewasumbua ndani ya mwaka wa 2020. Ntabwo basubira kwiyumvira ibyabagoye wa mwaka wa wundi. Hawajifikirii yale imewasumbua kwa ule mwaka unajua. Ariko biyumvira ivy'Imana igiye kubakorera. Bwira mugenzi ati Imana igiye kugukorera ibyiza. Imana igiye kugukorera ibyiza. Basala baba. Uwicaye atagwaye avyaguruke ndababona hagati. Mwenye anaika bila kuwa mgonjwa asimame. Abagwaye nabo turabasengera mu izina rya Yesu. Wagonjwa nao tutawaombea katika jina. Ububasha turabufise. Mamlaka tunayo. Nabwo muza gutaha, hamtarudi manyumbani nabonye yuko mumerewe neza, bila kuona kwamba nyinyi nyote mko sawa. Bila mugenza hata waje kwa muganga. Ambia mwenzako hapa mmekuja kwa mganga. Waje kwa muganga. Hapa umekuja kwa mganga. Kandi uno munsi urakira mu izina rya Yesu. Siku ya leo utapona katika jina. Uno munsi urakira mu izina rya Yesu. Siku ya leo utapona katika jina la Yesu. Abaririmbyi mubaha amashimeshe cyane. Waimbaji mwapigia makofi mengi sana. Abaririmbyi mubaha amashimeshe. Waimbaji mwapigia makofi mengi sana. Twese tuguma duhagaze uno munsi. Sisi sote kama tunasimama kwa siku ya leo. Abashitsi bacu Imana bahezagire. Wageni wetu Mungu awabariki. Baje bava Bubanza. Wenye wamekuja wanatoka Bubanza. Ntabwo baje kuraba twebwe. Hawakuja kutizama sisi. Ariko baje kuraba Imana. Bwira mugenzi ati baje kuraba Imana. Ambia mwenzako amekuja. Hari Imana baje kuraba. Pako Mungu amekuja. Hari Imana igiye kubagirira neza. Kuna Mungu anaenda kuwatendea vema. Nawe waboneweho. Na wewe uko hapa. Nawe waboneweho. Na wewe umepatia iko hiyo neema. Baje kuraba Imana nawe bakubonye. Wamekuja kumwona Mungu na pia wakubonye. Meri Imana mashimeshi cyane. Pigiani Mungu makofi mengi sana. Revera Pastor Imana bahezagire. Revera Pastor Mungu ambariki. Pastor Imana bahezagire. Mapasta wote Mungu awabariki. Hari abarishari Imana bahezagire. Huko warishari Mungu awabariki. Wa Eric hari ya Pastor Bizimungu Imana bahezagire. Wa Eric na Pastor Bizimungu Mungu awabariki sana. Turabe ibyahishuriwe Yohana. Tutizame ufunuo wa Yohana 22 22 n'urupapuro rwa nyuma ni karatasi ya mwisho 12 mstari wa 12. Ijambo liravuze ngo, neno linasema eti ndaza vuba, ona nakuja upesi, zanye ingero, naleta karama, kugira ngo ngerere, kusudi nilipe umuntu wese mtu yeyote bihwanye n'ivyo yakoze. Amashimeshi sawa sawa na matendo yake. Amashimeshi kwa maana yake. Kwani waba wakoze vyinshi, kama umetenda mengi, hiyo ni nyungu yawe. hiyo ni faida yako. Ni waba wakoze bike, kama umetenda vidogo, hiyo ni nyungu yawe. hiyo ni faida yako. Ni waba wakoze atara kimwe wakoze, kama hakuna hata kimoja n'ubuhombo wawe, n'uruhombi wawe, wewe peke yako umepoteza. Imana igigombize vuba, Mungu anataka kuja kugira ngo igerere kusudi apokee umuntu wese ibihwanye n'ivyo yakoze. Ivyo uri kurakora ntabwo ari nyungi wanje, izo ngendo uri kurakora Imana igiye kuziguhembera. Abo uri kurakora babona, uzojya babona. Abo uri kurakora bagutwenga, abo no Mose barakuvuga ngo nacu uzovamo. Ariko wa Mose bazokubwira ngo tuzabire imbabazi
kugira natwe twicare Kusudi na sisi aho tuketi. wicaye. Mahali Uzobabwira ngo uliketi. igihe Utawaambia cyararenganye, muda umepita. uzobabwira ngo igihe Utawaambia cyaraheze. muda umepita. Uno munsi abantu benshi Siku ya leo watu bariko wengi biruka mu vy'isi, wako wanakimbia ndani ya mambo ya dunia. abapasitori bariko bagwanya abandi, Pasta wanapiganisha abantu wengine. bariko bapfa amashenge, Watu wanakufa ndetse makanisa. n'ubwicanyi bukajamwo, Hata mauaji na abantu ingine. bariko bapfa amakorali Watu wanakufa makundi. ndetse bakabigwanyana, Hata wanapigana. abantu bariko babona umuntu akora neza Watu wanaona mwenye bagashaka anatenda vizuri. kumusubiza Wanataka hasi. kumrudisha Abantu chini. no munsi Watu kwa siku ya leo baribona, wanajisikia. bakengera abandi, Wanadharau wengine. basuzugura abandi, Wanadharau wengine. ariko ijambo riravuze Ila neno linasema. wigomba ize vuba, Anakuja upesi. igomba icecekeshe. Anataka nyamazisha. Babandi bavuga ngo nacumaze, Wale walisema babandi kwamba bavuga ngo wanataka mbega iyo mana ukorera Wale niyahe, wanasema ati Mungu bigiye anatumikia naye. kugaragara Inaenda ko kuonekana. imana wakoreye Mungu naye ari mtumikia. imana. Kwamba ni Abavuye ibubanza Wenye wanatoka mubatunge Bubanza. ibiganza, Muwanyosheni imana mikono. ibahezagire Mungu cyane, awabariki sana. imana ibahezagire Mungu cyane. awabariki sana. Mu kanya tugiye kwakira revera pasiteri, Kwa muda mchache tunaenda ariko kupokea hariya Revera inyuma Pasiteri. Ila reka huko nyuma. tubanze batudugirize gatonye, Acha tupandishe aho kidogo. urubanza unyigange Mahali ulipo gatonye, usifike, kidogo. ubwire imana yawe Mwambie Mungu wako. ati niwaza nanje uzumpembe. Eti ukija na mimi unipe mshahara. Nimba uno munsi ndiko ndakora, Kama siku ya leo ilikuwa natumika. ntabwo ndiko ndagukorera, Haikuwa na kutumikia. ariko ndiko ndikorera. Ila iko najitumikia. Uno munsi Siku ya leo reka kusuzugura iby'abandi, acha kudharau ya wenzio. ahubwo niwemera ibyawe, Kubali ya kwako. uvuga ati Mana yanje, Useme Mungu wangu. ndazi ko wandobanuye Najua kwamba kandi ndazi ko ndi ukomeye. tena najua kwamba niko Uno munsi leo abantu no kuvuga gusa watu ni kusema tu ngo naka ntacyo amaze, eti fulani hafai, amajwi ya naka, masauti ya fulani akahise ka naka, iliyopitia ya fulani niko muriko murateramira. ndo muko Nimba mnaita. naka yakoze nabi, Kama fulani ametenda vibaya, ese bigutwaye iki? je inakubeba nini? Reka niwazobura ingero. Acha yeye ndo Nimba atakosa. we uriko urakora Kama neza, wewe unatumika, inyungu ziri iwawe. faida ni kwako. Uno munsi Siku ya leo abantu bavuga abandi watu wanateta ariko wenzio. bataraba ibikorwa vyabo. Ila watizame Tugiye kazi kwinjira mu mwaka, Tunaenda kuingia kwa urangiza amezi arangiza umwaka, na miezi na malizia aho mwaka. tugiye gusuzuma ibikorwa vyiza Mahali tunaenda twakoze. kuchunguza makazi. Suzuma ibikorwa vyawe, Chunguza kazi yako. reka kurara ijoro Acha kulala usiku. usengera mugenzi wawe wenyene. Unaombea mwenzako peke yake. Banza wisengere, Jiombeye kwanza na suzuma wewe. imirimo yawe. Chunguza kazi Kaze yako. hariya mutuzamurire Atuinulie kugira huko. twakire n'abandi Kusudi tupokee abakozi wengine. b'Imana. Imana ibaheze. Watumishi wa Mungu, Mungu awabariki. Yes. Yachureka, yachura mabasa.
Amashi menshi ku Mana. Makofi mengi kwa Mungu. Mjaze imani wa Yesu. Mketi na Mungu awabariki. Reka kuraba amasaha. Acha kutizama saa. Bwira mugenzi wawe ati Imana ibigenza neza. Ambia mwenzako Mungu anatenda vizuri. Ku bintu mumaze kuronka, kwa vitu mtu amechapata, mukaba mukiri isaha 6 kisha na tungali saa 6, muracari hasi cyane, tungali chini sana. Siko none sinivu ko wihuta, mbona uko haraka? Amasaha 3 uri mu nzu y'Imana ni makenya. Saa 3 uko ndani ya nyumba ya Mungu ni saa ndogo sana. Harabaje kugira basengegwe. Kuna wenye wamekuja kusudi waombewe. Harabaje kugira bakiri vyaha. Kuna wenye wamekuja kusudi wapone dhambi. Reka kuraba hariya na hariya. Acha kutizama ngambo na ngambo. Reka kwiyumvira ya marandevu. Acha kujifikiria zile randevu. Hariho wozija kukagira ibibazo. Kuna saa unaweza enda kunapata shida. Ico mukazokwigumira mu nzu y'Imana. Ya kunipa unabaki ndani ya nyumba ya Mungu. Abavuye Bubanza bahashitse. Na wenye walitoka Bubanza wamefika. Ejo birirwa ngaha. Wamefika hapa tokea jana baraye ngaha. Wamelala mahali hapa. Ntabwo bariko barihuta. Hawako haraka. Baje babagemuriye. Wamekuja na tugemuriye. Nimutekane rero. Tulia sasa. Siko none. Sinivu. Mu Cibitoki urabizi bahora ngaha. Wa Cibitoki mnajua walikuwa mahali hapa. Baza ari vendredi batahari dimanche. Walikuja siku ya 5 wakatoka hapa dimanche. Gira mugenza bati nayoti yarahezagiwe. Ambia mwenzako nayoti imebarikiwa. Hanyuma rero kubashitsi. Kisha sasa kwa wageni. Batari banzi. Wenye hakukuwa na mfahamu. Ni ntumwa ya Mose wa kabiri. Yeye ndo nabii wa Mungu Musa wa pili. Musa wa mbere ntibyashitse ko abantu bashikana mu gihugu cy'isezerano. Musa wa kwanza ikuwezekana kwamba watu watawafikisha ndani ya nchi ya agano. Ariko je Musa wa kabiri. Yeye Musa wa pili. Ndavyumva neza. Anaisikia vizuri. Abanayoti ntabwo bazopfa. Wanayoti hawatakufa. Nta nubwo bazohura n'ikibazo. Hawatakutana na shida yoyote. Batarashika mu gihugu cy'isezerano. Bila kufika ndani ya nchi. Ndavyizeye neza. Ndavyizeye neza. Anaamini vizuri. Imana izoza. Kwamba Mungu atakuja. Isanga muhagaze ku musozi wawe. Anakuta mkisimama kwenye mlima. Na wewe pia wewe. Nico twatura. Ila tunasema. Nico kitubako. Ndio inatufikia. Ndavuga ngo ntabwo tuzopfa. Anasema hatutakufa. Ntabwo tuzorinda guca mu kuzimu. Hatutachunga pitia ndani ya kuzimu. Oya. Ukonye numeze. Ukonye nebiru no munsi. Hivyo biko kwa kuzoramukanya na Yesu. Ndio tutasalimiana na Yesu. Umubwira ati biti. Unamwambia biko ati narakurindiriye. Nimekusubiria. Kandi vyarangoye. Tena imenisumbua. Na wakubwira ati twari kumwe mwana wawe. Na yeye anakuambia tulikuwa pamoja. Ati jewe nagushoboje. Eti ni mimi nimekuwezesha. Imana yacu muyiha amashimeshi cyane. Mungu wetu tumpigie makofi mengi sana. Reka twakire rero Revera Pasteur. Acha tumpokee Revera Pasteur. Ashikenga. Afike mahali hapo. Kumbure aliya aza kutwereka nao bagendanye. Atatuonesha na wale wametembea nao. Mukanya gato. Kwa muda mfupi. Ndazi aragakoresha. Anajua atautumikisha. Hanyuma namwe mukanya muragenda hahandi na hahandi. Kisha na nyinyi kwa muda mchache mtaenda mahali pengine mtaenda. Biragenda. Bitaendeka. Ndabakumbire mwese mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Anawasalimu nyinyi nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Twa Revera Pasteur Minani Jean Marie. Majina yake ni Revera Pasteur Minani Jean Marie. Arongoye shengero rya SPB mu ntara ya Bubanza na Cibitoke. Anaongoza kanisa SPB kwa Bubanza Cibitoke. Ibikorwa vya misi yose nkora nkuko namwe bamwe abarimye abandi bakora imirimo ya leta. Kazi za kila siku yake anatumika. Ndi umushikiriza manza muri parke ya Bubanza. Yeye ni mkata mashauri huko kwenye parke ya Bubanza. Je rero waba usukuhera ingorane no wandi hagufi hajya. Ukikutanana sasa na shida takuweko karibu pale. Nkaba n'ubujejwe munani ku mashengero y'abaporoti mu ntara ya Bubanza. Yeye ndo mkuu wa makanisa ya Waprotestanti huko Bubanza. Harabo twagendanye rero. Kuna wenye ametembea nao. Ni korale pereka injili ya Bwana. Ni kundi jana ubutumwa bw'Imana. Washobora kubyaguruka. Wanaweza wakasimama.
kandi muri abo twagendanye na tena kwa hao wametembea nao harimo bwa mbere umupasitori yitwa Nizigimana Jonathan, pakwemo mmoja pastor jina lake Nizigimana Jonathan, pandishe mkono. Harimo mvugabutumwa yitwa Claude Yoshikiganza hejuru, pako mwinjilisti jina lake Claude, apandishe mkono. harimo umushefu doktora yitwa Claude Yoshikiganza na pako mkuu wa kundi jina lake Claude. harimo n'umukobwa wanje aheruka kugenda, pako na binti wake ameolewa sasa, naye pia apandishe mkono. nuko rero bavyagire. Kwa hiyo sasa waketi. Ndaramukije kandi witwa Erike. Anasalimu tena anayeitwa Erike. Abantu benshi iyo bagiye mu mpimba bavuga ngo twari mu ishuri. Kuna watu wengi wakienda gerezani wanasema eti walikuwa somoni. Nanje narigeze kuba ndiyo 2014 mara y'umwaka na miezi 4. Na yeye aliwahi fika eko ndani ya mwaka wa 2014 akamaliza mwaka na miezi 4. Yesu aransindira urubanza. Yesu akamshindishia akatoka. Narishani ndamuramukije. Narishari pia namsalimia. Bari kumwe aho hantu. Walikuwa pamoja mahali hapo. Ariko muri vyose turashima Imana. Ila kwa yote wanashukuru Mungu. Uwo muhira wa nyumbani, shengero ry'Ububanza, kanisa ya Bubanza, nakire intasho zabo. Pokeeni salamu zao. Amasaha araturega tugeze hafi saa 6:05. Sasa zinaenda haraka, tuko na saa 6 na dakika 5. Ndafise hafi iminota 20 yo gukora. Iko na dakika kama 20 za kutumika. Turabe rero ijambo ry'Imana. Tutizame neno la Mungu. Turasoma hariya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Tutasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Igice cha 12. Sura ya 12. Kandi ndizera neza yuko ari gitabo mwese mwasomyemo umurongo wa 5. Tena naamini kwamba sisi sote ni kitabu tunasoma mstari wa 5. Ndasoma mu izina rya Yesu. Atasoma kwa jina la Yesu. Kundanzi y'amajambo havuga ngo umumarayika akiza Petero agira yico na Herode. Murongo wa 5, nuko Petero arindigwa mwibohero. Ariko abishengero baramusengera batakambira Imana bagize gute? Batakambira Imana bagize gute? Bakobeje. Wakamlilia Mungu sana. Haleluya. Amena. Abaririmbyi kenshi barantangaza. Waimbaji mara nyingi wananishangaza. Iyo bariko bararirimba turanezerwa. Kama wako wanaimba tunafurahi. Iyo bariko bararirimba turabumviriza. Kama wako wanaimba tunawasikiliza. Ariko ijambo ry'Imana rigeze, ila neno la Mungu likifika, usanga bamwe basohotse. Unakuta wamoja wametoka nje. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo, ila neno la Mungu linasema, ab'Imana watoto wa Mungu bumva ijambo ryanje. Wanasikia neno la Mungu. Haleluya. Amena. Haleluya. Amena. Iyo mvuze ngo haleluya, uravuga ngo haleluya, amen. Unasema amen. Kuko umuntu atavuga ngo amen, kwa maana yule asiyesema amen hari ukuntu aba yafashwe n'abadayimoni. Kuna jinsi amekuwa ameshikwa na mapepo. Ariko uvuze ngo amen, ila ukasema amen, Satani aravyumva. Satani anasikia. Yaza kugufata ku mpuzu, akija kushika kwenye mavazi, akavuga ngo ni wegere inyuma n'igishirira. Anasema sogea nyuma kwa moto. Haleluya. Amen. Turi mu ngoro y'Imana rero, tukiwa ndani ya nyumba ya Mungu sasa, ntabwo tuza kuraba ibirori. Hatuji kutizama tu. Paulo avuze ngo umwe abafise indirimbo, hata umoja anakuwa na nyimbo, uwundi abafise amashimwe, wengine anakuwa na shukrani, uwundi abafise ingene ariko aravugishwa, wengine anakuwa na jinsi kwa na tabiri, uwundi akomeze bene data, wengine anaendelea na ndugu zake. Twese dukomezanye. Sisi sote tukomezanye. Iri jambo nakuzaniye, neno linatuletea ivuga ngo ugusenga kuratabara, kuomba kunakomboa. Haleluya. Amena. Raba mugenzawe, tizama mwenzako, umufate ukuboko, umushike mkono, umurabe neza mu maso, mutizame kwa uso, umubwira tugusenga kuratabara, umwambia kuomba kunakomboa. Haleluya. Amena. Ugusenga kuragira, kuomba kunafanya. Hari akarimbo kamwe nshaka kumfasha. Kuna nyimbo moja nahitaji tumsaidie. Wewe uritabiza, ndavuga nti Ujima niratabara, nawe Ujima niratabara. Haleluya. Amen. Mwewe itabiza Ujima niratabara. Mama taitikia tu hivyo hivyo. Ujima niratabara.
Ujima niratabara Ujima amashira tabara Ujima niratabara Ujima niratabara niratabara Ujima yo niratabara Ujima niratabara Umukozi ramutabara Ujima niratabara Tubonye uyu muntu umukozi w'Imana tunaona mtumishi wa Mungu turamubona yitwa Petero. Tunamwona anaitwa Petro. Petero yagira yicwe. Petro alikuwa anataka kuuawa. Petero yahamagawe. Petro ameitwa. Kandi ico gihe Petero yahamagagwa. Tena ya muda Petro ameitwa. Cyari igihe kidasanzwe. Ulikuwa ni muda sio wa kawaida. Ivyuko yari umurovyi ntabyo no kwirirwa ndababwira murabizi. Yala hata yamwambia tu mnajua. Iki gitabo kandi dusomyemwo. Hii kitabu tunasoma hemo. Ni gitabo kenshi benshi bafise inzazane. Ni kitabu mara nyingi watu hawatambui. Bamwe bayumvira ngo cyanditswe na Paulo. Watu wanajifikiria kimeandikwa na Paulo. Abandi bakiyumvira ngo cyanditswe na Sila. Wengine kimeandikwa na Sila. Abandi bakavuga ngo cyanditswe na Luka. Wengine wanasema imeandikwa na Luka. Ariko mene data, ila ndugu zangu, ivyo sivyo nagomba kukubwira cyane. Hiyo sio nataka kukwambia sana. Ariko nagomba kukubwira umuntu yitwa Petero. Ila nataka nikwambia mtu jina lake Petro. Tubona umwami Herode. Tunamwona mfalme Herode afata bamwe bo mwishengero. Akashika mmoja wa kanisani. Yaheruka gufata uwitwa Yakobo. Alikuwa anamaliza kushika jina lake Yakobo. Haleluya. Amen. Yicisha inkota kuba mwene nyina wa Yohana. Akamuua ndugu yake na mama yake jina lake Yohana. Ariko yumvira kwiyongeza. Ila akajifikiria kujiongezea. Ngo yice umusavyi w'Imana. Eti auwe mtumishi wa Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ayumvira ngo yiyongeze amwice. Akajifikiria auwe mwingine. Igihe kiragera. Muda ukatimia. Hari mu gihe cyo kurya imitsima itambiwe. Ilikuwa kwa muda wa kukula ugali. Hegereje ibihe bya Pasika. Palikuwa panasogezea masiku ya Pasaka. Amushira mu ibohero. Akamtia ndani ya gereza. Amaze kumushira mu ibohero. Alipomtia gerezani. Ishengero ry'Imana nkiri. Kanisa la Mungu kama hili. Nkiri ryo ku musozi wa Nayoti. Kama hili la kumulima wa Mungu Nayoti. Nkiri riri hano. Kama hili liko hapa. Rica imbere y'Imana rirasenga. Likana mbele ya Mungu likaomba. Gira mugenzi wawe te rica imbere y'Imana rirasenga. Ambia mwenzako likana mbele ya Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Baca imbere y'Imana barasengera umukozi w'Imana. Wakana mbele za Mungu akaombea watumishi wa Mungu. Ariko basengeye umukozi w'Imana. Ila alipoombea mtumishi wa Mungu. Imana irabumva. Mungu akawasikia. Haleluya. Amen. Imana irabumva. Mungu akawasikia. Imaze kubumva. Alipowasikia. Biblia hari ikitubwira. Biblia kuna yale inatuambia. Ituma umumarayika wayo. Ikatumana malaika. Iramubwira ati genda. Ikamwambia ati nenda. Urabe umukozi wanje. Utizame mtumishi wangu. Afise ingorane zidasanzwe. Iko na shida tofauti. Ari hariya mu ibohero. Iko kule gerezani. Kandi witwa Herode. Tena anaitwa Herode. Amufise kw'imigabo mibi. Iko na mpangilio mbaya kwake. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Utavuze ngo amene je mbanza ndayivuga kuko kama useme amena yeye ataendelea na yuzuye ubugingo bwanje kwa maana inajaa ariko nawe yuzuye ubugingo bwawe ila na wewe ijae maisha yako. Haleluya. Amen. Leo uyu Petero sasa huyu Petro yakoze imirimo idasanzwe amefanya kitu chenye sio cha kawaida. Amaze gusengerwa n'ishengero. Alipoombewa na kanisa. Ishengero limusengera rikomeje. Kanisa likamwombea kwa nguvu. Malaika Mikaeli arururuka akashuka asanga Petero akamkuta Petro ari hariya mu ibohero iko huko gerezani. Haleluya. Amen. Petero yaraboshwe bidasanzwe. Petro alikuwa amefungwa kabisa. Ubwa mbere yari kumwe n'abasirikare babiri. Ya mara kwanza alikuwa na wanaserikali wawili. Yarajamye hagati yabo. Alikuwa analala katikati yao. Umwango wa mbere wari kwa basirikare bane. Mlango wa kwanza ulikuwa kwa serikali wawili. Undi bane. Wengine wanne. Ukurikira bane. Unayefuata wanne. Uherukira bane. Wa mwisho tena wanne. Bara basoda 16 bacunze ukozi w'Imana. Serikali 16. Haleluya.
naho satani yo gucunga, hata shetani anaweza kukuchunga, naho satani yo kuboha, hata shetani anaweza naho kukuchunga, satani yoza n'ibigeragezo, hata shetani anaweza leta jaribu. ndakubwira ngo Yesu azogutabara. Nakwambia Yesu atakukomboa. Haleluya. Amen. Abizera ubutabarwa bashira ikiganza hejuru, dukomere amashyi Imana yacu. Tupigie makofi Mungu wetu. Imana igiye kugutabara, Anakuja kukukomboa. igiye kugutabara ibyago urimo, Anaenda kukutoa kwa igiye kugutabara indwara urimo, anaenda kuponya magonjwa igiye unayo. kugutabara Anaenda kukukomboa. abansi bawe udashobora kubonesha Adui zako amaso. anaweza kuona. Haleluya. Amen. abubonesha uburyo bw'imwemu. Ukiona kwa kiroho, Imana itabara umukozi wayo. Mungu akakomboa mtumishi Malaika wake. aramubwira ngo byuka Malaika Petero. akamwambia amuka Petro. Petero Petro arabyuka, akamuka. aramubwira ngo kenyera, Akamwambia ati vaa. kenyera impuzu zawe. Vaa mavazi yako. Aramubwira ati tona ibirato wambare. Akamwambia shika viatu Arambara. vae. Akavaa. Aramubwira ngo ngo tugende. Akamwambia njoo twende. Petero yumvira ngo ameze nk'urota, Petro akajifikiria kwamba iko kwenye ndoto. ariko aramubwira ngo tambuka Ila tugende. akamwambia tembea twende. Mwisi dukwiye kunyarutsa kuko burije. Duniani tunapaswa kwenda Haleluya. haraka kwa sababu usiku unaingia. Ibikorwa dukora tunyarutse bene Kazi data. tunatumika tutumike kwa haraka. Burije Usiku Yesu unaingia. ari mukuza. Yesu Haleluya. karibu kuja. Amen. Uwo vyemera utovyemera, Uyakubali usipoyakubali. uwo kugira uko ushaka, Ujifanye jinsi ariko unaitaka. Yesu ari hafi kugaruka. Ila Yesu karibu kuja. Haleluya. Amen. Petero aratambuka, Petro akatembea. urugi ruravuga ngo bisa umukozi Mlango w'Imana. akasema pisha mtumishi wa Mungu. Ugutabagwa kwawe Kukombolewa kwako. niko uzobona amageragezo avuga ngo Ndio utaona bisa jaribu umukozi zinasema w'Imana. pisha mtumishi wa Mungu. Haleluya. Amen. Ivyo uri mu bukene bwawe Huyo maskini niko kwenu. marayika w'ijuru atovuga ati bisa uyu ni umuntu w'Imana. Akasema pisha ni mtumishi wa Mbega Mungu. urazi ko twanditse ko kirazira? Je, unajua kwamba tunaandikwa eko usigusi? Gira mugenzi wawe ati turanditse ko kirazira. Ambia mwenzako tunaandikwa eko usigusi. Urugi rwa kabiri ruramwiyugururira, Mlango wa pili kajifungua. urugi rwa gatatu Mlango ruriyugururira, wa tatu akajifungulia. urugi rwa kane ruruguruka. Mlango wa nne ukafunguka. Malaika abwira Petero ati nyaruka. Malaika akamwambia Petro akuja Malaika haraka. arakamangana. Malaika kaenda. Petero asigara mu nzira Petro wenyene. akabaki njiani peke yake. Petero ariyumvira ati niho nkimenya ko Imana Petro akajifikiria ndani intabaye. ngani najua kwamba Mungu Bene data anakomboa. Yesu aratabara. Yesu anakomboa. Haleluya. Amen. Mukozi w'Imana Yesu Mtumishi wa aratabara. Mungu Yesu anakomboa. Kandi Yesu azokwama gutabara. Tena Yesu ataendelea Haleluya. kukomboa. Amen. Bantu b'Imana Yesu aratabara. Watu wa Mungu Yesu anakomboa. Uwovyemera utovyemera, Uyakubali usipokubali. Yesu afise inguvu zidasanzwe, Yesu ana nguvu zenye sio za afise kawaida. ubushobozi budasanzwe, Ana uwezo wenye sio wa kawaida. yiteguye kugutabara mu ngorane Anajitayarisha zawe. kukomboa kwa ile shida yako. Ubibwire Yesu gusa. Mwambie Yesu peke yake. Haleluya. Amen. Petero agize gutya, Petro alipofaa hivi, Petero agize gutya, Petro alipofaa hivi, ariyumvira yumva ijwi akajifikiria ati akasikia. ngomba kugenda hariya kwa Mariya, Akasema hivi nataka kwenda huko kwa Maria. ndagomba kujayo. Nahitaji kwenda huko. Agezeyo Alipofika asanga huko, bariko barasenga, akakuta wako wanaomba. asanga kumbure bari kwipenga. Akakuta wako wanapiga. Haleluya. Amen. Abakunda gusenga tugire gute? Wenye wanapenda kuomba tupandishe mikono. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Asanga bariko barasenga, Akakuta wako wanaomba. asanga bariko barasenga, Akakuta wako wanaomba. asanga bariko barasenga. Akakuta wako wanaomba. Agize gutya aradodora, Alipopisha kwenye mlango, umukobwa yitwa Rode binti jina lake Rode aramubona, akamtizama. ati mbega ni Petero. Akasema, je, ule ni Petro? Arirukanga Akaenda haraka. aca kubwira abandi Akaenda kuambia ati watu. ndabonye Eti Petero. nimemwona Petro. Baramubwira ati we urasara. Akamwambia wewe uko. Arababwira ati namubonye, Akasema mimi nimeumwona. ariko baraharira. Akabisha. Bagize gutya Walipofanya bagiye hivi, kuraba, walipomwangalia babona niwe, wakaona ni Petro. baramugururira. Wakamfungulia. Bagize ngo bashire amajwi hejuru, Walipopandisha sauti, arabamama ati reka reka. akasema nyamaza. Haleluya. Amen. Ibitangaza Imana igiye kugukorera, Miujiza Mungu anaenda kutendea. uzoronka ingene ubivuga, Hautapata jinsi uzobwira mugenzi wawe ati reka reka. utaambia mwenzako. Haleluya. Amen.
iwe gunganisho yagukoreye babwiye kumukiza wa cyaduwa basengere kona gusengeye niwe sengera Haleluya. Amen. Amaze kwinjira Alipoingia arabamamatire kareka akawanyamazisha eti ati, mwene data ugusenga ndugu yangu, kuomba kuna ugusenga kugira gute? kuomba kunafanya Kuratabara. kunakomboa. Haleluya. Amen. Nagomba kubwira uwundi muntu Nataka nikuelezea wengine yari mtu kumwe n'uwundi mukozi w'Imana. alikuwa pamoja na wengine mtumishi. Turabona n'umuntu yitwa Paulo, Tunaona ni mtu jina lake yari kumwe n'uwitwa Sila. alikuwa pamoja na Sila. Abo baca mu gikorwa c'Imana, Hao wakaenda kwa kazi za Mungu. bariko baragenda. Walipoenda, Bibiliya iratubwira Biblia inatuambia umukobwa umwe aje inyuma yabo, binti mmoja akatembea arababwira ngo aba n'abantu b'Imana. akamwambia ati hawa ni watumishi. Haleluya. Amen. Reka tubanze dusome gatoya Acha tusome ivyakozwe n'intumwa igice ca 16. Matendo ya Mitume sura ya 16. Uriya murongo wa 19 mstari wa kuri 19 25 havuga ngo na 25. turaza gusoma maze bashebuja babonye yuko icyo baziga k'inyungu kivuyeho, bafata Paulo na Sila babakwegera babajana mu kaguriro imbere y'abashinga ntahe, babashira abacamanza bataba abantu bahagarika imitima yabo mu gisagara cyacu, kandi arabayuda batuzanira imigenzo tuzira twemera cyanke gukora, twebwe turabaroma. Imana tubabarire cyane. Wewe urashishikara kwasoma, Endelea tu kusoma. Uyu mukobwa wabonye baza ngaha ku rusengero, Huyu binti amewaona wakija hapa kanisani. azi nyuma yabo, akaja nyuma zao, arababwira ngo abana bakozi b'Imana, akawaambia ati hawa ni watumishi, bababarira inzira y'agakiza, wanahubiri njia, nimubumvirize. Mwasikilize. Ariko bariko baragenda, ila walipotembea, Paulo na Sila bari kumwe, Paulo na Sila wakiwa pamoja, Paulo aradundumigwa wakasikia kumva impwemu mbi ziri nyuma yabo, kusikia pepo mbaya iko nyuma yao. yarabigize iminsi myinshi, alikuwa anatenda siku nyingi. kandi uyu mukobwa tena uyu binti yari yatungishije abantu benshi, alikuwa ametajirisha watu wengi kubera indagu, kwa sababu ya kubera vitu, daimoni kwa sababu ya pepo yamukoresha. ilikuwa ikimtumikisha. Ariko Paulo ila Paulo arahindukira, akageuka, arabwira uwo mukobwa akamwambia yule binti ngo mpwemu mbi muvemo, eti pepo mbaya izina rya katika Yesu jina la Yesu. zimuvamwo. Zikamtoka muri yemo. ako kanya Kwa hiyo muda, bamwe baronka akarusho muri wale walikuwa ivyo, wanapata faida kwa hiyo, barondera Paulo na Sila, wakamtafuta Paulo na Sila, babashira mu ibohero, wakatia ndani ya gereza, basatura igiti, wakakata mti, bashiramwo amaguru yabo. wakatia hema miguu Paulo na yao. Sila baba mu ibohero, Paulo na Sila wakawa mayo gereza, babashiraho umuntu wo kubacunga. wakatia mtu wa kuwachunga. Ariko Paulo na Sila ila Paulo na Sila bari bafise amasengesho. walikuwa na maombi. Bwira mugenza wata amasengesho nizo njya zacu. Ambia mwenzako maombi ndo chakula. Paulo na Sila barasenga, Paulo na Sila wakaomba, Paulo na Sila barasenga, Paulo na Sila wakaomba, Paulo na Sila bararirimba, Paulo na Sila wakaimba, batangura kuririmba, wakaanza kuimba, batangura kuririmba, wakaanza kuimba. imba Yesu yabidusezeraniye byose birashoboka. Haleluya. Amen. Ndibaza Najifikiria, iri kuraririmba nawe hari igihe ufise ipendo, kama kunaimba na wako hari na n'igihe pendo, ufise gitari, wako sana kuwa na batangura kitabu, kuririmba, ukaanza kuimba, imba Yesu yabidusezeraniye byose birashoboka, azobicisha no mu muriro hagati byose birashoboka. Haleluya. Bararirimba, wakaimba, wakaimba. marayika w'ijuru aruguruka, Malaika wa mbingu akashuka, aramanuka, akashuka, asanga Paulo na Sila bari mu ibohero. Paulo na Sila kwenye gereza. Haleluya. Amen. Aravuga ngo ubutabago kwanyu kuraje, kukombolewa kwenu kumefika. yukurura ibohero, Akafungua gereza, ashika aho bari. akafika mahali Paulo na walipo. Sila barasohoka, Paulo na Sila wakatoka nje. waracunze ibohero, Sasa aragira ubwoba, wakapata oga, aragira ubwoba, wakasikia woga, arababura, akawakosa, agomba
yiyice alipotaka ati kutuua, ntiwiyice turi hano. usijiue, tuko mahali hapa. Haleluya. Amen. Ntaurinde kwica turi hano. Usijiue, tuko mahali Afukama hapa. imbere yabo Akapiga magoti mbele arababwira yao, ati tugire gute, akasema tufanye nini? ndababajije nkora iki? Na wasini ufanye Baramubwira nini? ati izere Wakamwambia umwami nini? wacu Yesu Kristo Ufalme wa Yesu urakira Kristo, nabo mu utapona. nzu yawe Na wa bose. nyumba zako wote. Haleluya. Amen. Aravuga ati ngo tugende Akasema ati nanje njoo twende. mumbatize. Na nyinyi munibatize. Baramubatiza mu izina ry'umwami wacu Yesu Wakambatiza Kristo. katika jina la Yesu. Amashimeshi, amashimeshi. Makofi mengi, makofi. Bibiliya iratubwira Biblia yake inasema atugusenga kuratabara. kuomba kunaokoa. Haleluya. Amen. Ndagomba kurangiriza ku mugabo umwe yitwa Daniyeli. Anataka kumalizia kwa baba jina lake Igihe Danieli. wosoma hariya mu gitabo cha Daniyeli Kwenye kitabu cha Danieli. igice cha 16 umurongo wa Sura ya 19 16 mstari wa 19. ukasoma aho hantu Unasoma mahali hapo. igice cha 6 Sura ya 6 umurongo wa 10 mstari wa 10. urashobora kuharaba Unaweza patizama. ugende ku murongo wa 20 Mtembee kwenye mstari wa no ku murongo wa 20 22 hadi mstari wa 20. ndasubiramo Anarudia yeye. Daniyeli igice cha 6 Danieli sura ya 5 umurongo wa 10 mstari wa 10. 20 no ku murongo wa 22 20 hadi 22. Daniyeli yari umuntu yubaha Imana. Danieli alikuwa mtu mwenye kutii Mungu. Daniyeli yari umuntu akunda Imana. Danieli alikuwa mtu wa kupenda Mungu. Daniyeli yari umutware. Danieli alikuwa mtu mkuu. Mu batware babaganwa Kwa wale wenye walikuwa wanaongoza 120 watu 120 harimwo batatu badasanzwe. walikuwa watu watatu wenye sio wa Daniyeli kawaida. yarimwo. Danieli alikuwa hemo. Ariko kubera Daniyeli yakorana n'abafise agatima kabi, Ila kwa sababu Danieli alikuwa akitumika na baravuga ati uyu mugabo ko akunda gusenga Imana, wakasema baba hivi anapenda kuomba reka Mungu. tumutege imitego mu vy'Imana Acha yiwe. tumtilie mtego mbele yake kwa Mungu. Haleluya. Amen. Satani arafise imitego ariko aragutega mu gikorwa Shetani ana c'Imana, mitego analeta mbele zako kwa kazi za ariko Mungu. mwene data uzotabagwa. Ila ndugu yangu takombolewa. Haleluya. Amen. Daniyeli Danieli abashinga ntaha baganwa bakorana wale walikuwa wakitumika naye baja ku mwami, wakaenda kwa mfalme, bagenda kwa Dariyo, wakaenda kwa Dario, baramubwira wakamwambia bati Dariyo, eti Dario, uriya mugabo ule baba asenga Imana anaomba Mungu uko bukeye ko bwije, sisi mnakucha na twebwe turagomba ko ari we usengwa, sisi tunahitaji wenda uombe ata kindi kintu cyosengwa. pasipokuwa kingine kitu tutaamini. Iminsi ishika hafi 30 Siku kama 30. Haleluya. Amina. Umwami arasinya Mfalme urwandiko akaandika arurungika akatuma aho rutegerezwa kuja mahali hose. inahitajiwa. Daniyeli ariko arasenga, Danieli alipokuwa akiomba arabimenya. akajua. Bibiliya itubwira Daniyeli amaze kubimenya, Biblia inatuambia Danieli alipojua asenga gatatu akaomba mara tatu mara tatu ku munsi. kusiku. Haleluya. Amena. Haleluya. Amena. Haleluya. Amena. Abatararambirwa mugire gutya. Wenye hawajachoka nyosheni mikono. Imana ibahezagire cyane. Mungu awabariki Ariko sana. arasenga, Alipokuwa akiomba babantu babaganwa bakondoreriwe wale wa baba wakaja basanga ariko arasenga, wakamkuta yuko naomba, biruka ku mwami, wakakimbia kwa mfalme, baramubwira ati Daniyeli wakamwambia ati Danieli nubu na hivi aguma asenga Imana angana yiwe, naomba Mungu wake, icyagezwe washinze ile ntacyubahiriza. ni miungu umetia. Ariko haikubali. Daniyeli Ila yari Danieli afise mu vyagezwe vy'Imana alikuwa na ile ngo amri ya ntihagire Mungu, izindi mana eti umbangikanya, pasiongine Mungu ntuze wikubita imbere y'igishushanyo usijipige mbele ya cyaba kitu icyo kimoja, hejuru kw'ijuru hata cha juu cyanye mbinguni hasi kw'isi au cha chini cyanye mu duniani mazi yo mu biyaga, au ndani ya maji ya ntuze bahari. ubyikubita imbere, Usijipige ntuze mbele, ubisabe usiombe ati je nzokwama nsenga Imana eti mimi yanje. nitabaki nikimwomba Mungu wangu. Haleluya. Amen. Daniyeli asenga Imana yiwe, Danieli akaomba Mungu wake, ariko ila bagize gutya walipofuata baravuga ati nta kundi wakasema hakuna jinsi. Daniyeli nagenda atererwe hariya Danieli aenda akatupiwa huko mu rwobo rw'intambo. ndani ya Daniyeli ageze mu shimo cha rwobo simba. rw'intambo, Danieli alipofika ndani ya shimo ya avuga simba ati ugusenga kuratabara. akasema maombi Haleluya. nakomboa. Amen. Aravuga ati cyenda asenga Imana. Akasema mimi naomba Mungu. Daniyeli asenga Imana, Danieli akaomba Mungu. agisenga Imana Alipoomba Mungu abamarayika wa malaika baramanuka wakashuka bazibira
bugara iminwa y'intare, barayifata barayizibira, wakashika midomo ya simba, intare zirabura icyo zikora, simba zikashindwa kufanya chochote, arara ijoro ryose, akalala usiku yote. Ariko bukeye ila asubuhi Danieli azindukayo, Danieli akakuja aravuga ngo Danieli musabyi w'Imana, akaita Danieli mtumishi, uri cyariho, ungali hai, aravuga ngo ndi cyariho mwami, akasema mimi ni ngali hai, ntakosa nagukoreye, sina kosa mbele zako, kandi nkunda Imana, tena nampenda kandi nawe ndakubaha, tena nawe pia nakuheshimu. aramubwira ati Danieli, akamwambia Danieli, Imana yawe ni ikwiye gusengwa. Haleluya. Amen. Iyo Mana ya Danieli niyo nongeye kubabwira, Mungu amuha Danieli, tuyikomere amashyi cyane, tumpigie makofi sana. ngomba kurangiza, Anataka kumaliza, ku mugore umwe yakunda gusenga, amalizia kwa huyu mama alikuwa akipenda kuomba. uwo mugore yakunda gusenga, Huyu mama alikuwa akipenda kuomba, acha gukora ibikorwa by'Imana, akatumika kazi za Mungu, yakunda gutanga icya 10, alikuwa anapenda kutoa sehemu ya 10, yakunda gusenga Imana, alikuwa anapenda kuomba Mungu. umugabo aravyitegereza, Mume wake akatizama, aravuga ati wewe mwa mugore we, akasema we mama we, sice nobona uramvuyeko, sio mimi naweza ona unakufa, ariko uwo mugore akaja imbere y'Imana agasenga. ila yule mama naenda mbele za Mungu anaomba. Bwira mugenzi wawe ati ku munsi usenga kangahe? Ambia mwenzako, je, kwa siku naomba mara ngapi? Mubaza ati mu kwezi wisonzesha kangahe? Muulize kwa mwezi unashika kifungo mara ngapi? Ariko uwo mugore, ila huyo mama ashishikara gusenga, akaendelea kuomba. uwo mugore, Huyo mama, wa mugabo aramuharika, ule baba akaleta wengine, avuga ati uwe wa mugore kubera Imana yawusenga, akasema we mama, kwa sababu ya Mungu wako naguhevye nizanira uwundi, na kuacha nijiletee wengine. wa mugore aravuga ati nuzane, Yule mama akasema ariko leta, je nzosenga Imana yanje, ila mimi nitaomba Mungu wangu. wa mugabo Yule baba aca inama n'umugore mutoya, akaenda mashawishi na mke wake ati mdogo, genda wica umugore mukuru, eti naenda muue bibi yangu mkuu, ndabigene noshika muri rujya rugo. tizame jinsi naweza fika maile nyuma. Ariko wa mugore mukuru yari amaze kubihishurirwa, Ule mke wake mkuu alikuwa ishata, kuko yasenga Imana yiwe, kwa sababu alikuwa akiomba Mungu wake. Haleluya. Amen. Mu magorwa uzusenga Imana, Kwenye shida umombe Mungu, hagize ibikugora usenga Imana. ukipata shida yote omba Mungu. Imbere yo kuja kwa apotre kumubwira, Mwanzo wa kwenda kwa apotre uzubanza ubwira Imana, waambia kwanza Mungu, hama nawe umubwire atari bingoye, kisha na yeye pia mwambie ariko kuna mfasha shida, kunsengera, ila nisaidie ndafise kuomba, igikorwa ndiko. niko na kazi ninayo. Haleluya. Amen. Wa mugore arasenga, Yule mama kaomba, akiriko arasenga, angala naomba, umugabo aramubwira ati ingo tuje gusenga. mume wake akamwambia njoo twende kuomba. Umugabo yari yakarihije umupanga Mume wake alikuwa kugira ngo amutemere hariya mu rusengero, kusudi amkatia kichwa kwa kanisani. wa mugore ati kuyu mugabo tutahora Yule tujana, mama akasema bana wewe baba, none ambwiye ngo tujane gusenya inkwi gute? sasa ananiambia twende pamoja kuomba kwa sababu. Wa mugore agenda asenze ati Mana, Yule mama kaenda naomba eti ubugingo Mungu, bwanje ndabuguhaye. maisha yangu na kukabidhi. Bajana na wa mugabo, Wakaenda na yule baba, baragenda barinjira ishamba, wakaenda wakaingia porini, barasenya, wakatafuta kuni, barasenya, wakatafuta kuni, baronye inkwi bashobora kwikorera. wakapata kuni za kuweza Wa mugabo abwira umugore akaambia mkewe ati rero, eti sasa wewe muri kano kanya wewe kwa hii muda ndagomba yuko nahitaji uja kunkorera inkwi, uje unitwishe kuni, atariko mu kuzinkorera ila kwa kusema usinitwishe hari ico ngomba gukora. kuna ile na tatu mika, Ndasabye uterura umuganda na kwakire kusi unyanywe kugira kwanza fungo ngo moja nikupokee, mbanze ndagukorere. kwanza nikutwishe. Wa mugore agifashe umuganda, Yule mama ngala anashika fungo, awufashe neza, aliposhika vizuri, wa mugabo azana umupanga yule baba akakuja na mpanga ngo ateme izosi, akate shingo. agifata umupanga ngo ateme izosi, Aliposhika mpanga akate shingo, marayika w'ijuru araza malaika wa mbingu akaja awufatira hejuru ya rya zosi ry'umugore. akashika ule mpanga juu ya ile shingo ya Wa mtu. mugabo agira ngo ateme, Yule baba alipotaka ariko kukata, ukuboko guherayo. mkono ukaisha juu. Haleluya. Amen. Arasubira ukuboko guherayo, Akaongeza tena mkono ukabaki aragerageza juu. kugukurayo, Akajaribu kumtoa biranka. ikashindikana. Wa mugore Yule aramwitegereza mama akamtizama, ati ivyo ni biki? eti hiyo ni nini?
aramubwira ati wa mugore we nunsengere, akamwambia we mama niombee, ukuboko kwanje kurahezeyo. mkono wangu na baki, aramubwira ngo nuvuge neza. akamwambia sema byari vizuri, bimeze gute? ilikuwaje? ati wa mugore mutoyi yampenze, eti ila mke wangu ngo mdogo ndakwice, amenidanganya atariko ila ngize ngo naguteme, nafamu numvise ikintu kimfashe. nasikia kitu kimenishika. wa mugore arashima Imana ati marayika Yule w'ijuru mama yahabaye. akashukuru Mungu ati malaika Haleluya, amen. marayika w'ijuru yatabaye, Malaika wa mbingu amekomboa. agize gutya Alipofaa hivi, ati nunsengere, eti niombeni, ati ndagusengera iki? nikuombeni, ati uraneza, sema vizuri, nagomba kukwica, nilikuwa nataka ariko Imana yabusenga ila Mungu ni naomba, Imana ikomeye, ni Mungu maisio, ni Imana ishoboye, ni Mungu anayeweza, ni Imana yumva Mungu amasengesho. anasikia maombi, iyo arumvise ugusenga yeye kwawe, anasikia maombi yako, aca aramusengera, akafika na amufata ukuboko, akamshika, ati Mana yo mwijuru umuharire. eti Mungu none rero kureba ukuboko kwiwe, sasa acha mkono ukuboko kwiwe kuvayo, wake ukatoka, wa mugabo yiterera hejuru, atangura gushima Imana. kushukuru Mungu, Haleluya, amen. afatana na wa mugore wiwe. akashikamana na yule mke, Haleluya, amen. baca bagenda bararirimba indirimbo. Wakaenda wakiimba nyimbo, bari nka hari abaririmba indirimbo. walikuwa huko wakiimba nyimbo. Mbega iyo ndirimbo woyimenya? Je, hiyo nyimbo Hari uyizi? kuna mwana anaijua? Abatayizi mu kiganza Wenye cy'uturabe. hawaijui pandishani mikono tu. Onzi inshuti Nziza cyane nakunze naizi nafatishi tumugozi abona bariko baragenda, akaona wakitembea, abona bari kumwe, akaona wako pamoja, undi zongo yisangize imbone y'umukiza. ati vyo nibiki? eti yo ni nini? wiwe nawe nuwanje ushitsi wa mugabo arihanukira ati wa mugore we mutoya, eti we mama mdogo, sinda gusanga hosha. kuja hapo. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya. Amen. Amasengesho aratabara. Maombi nakomboa. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Turagomba gusenga Imana. Tunataka kuomba Mungu. Intumbero ni gusenga kuratabara. Lengo ni hii, kuomba kunakomboa. None mwene data, Sasa ndugu yangu, ushobora kuba uri mu bihe bigoye, naweza uko kwenye kati ngumu, ushobora kuba uri mu igeragezwa rikugoye, naweza uko kwenye jaribu ariko nagomba ko dusenga Imana ila nataka tuombe Mungu kugira ngo iryo geragezwa kusudi ya utabagwe. jaribu ukombolewe. Vyanga vyakunze Isipokubali kubali, uratabagwa mu izina rya utakombolewa Yesu. katika jina la Yesu. Haleluya, Amen. vyanga vyakunda, Ikubali isipokubali, Imana irakwibuka uyu munsi. Mungu atakukumbuka kwa siku ya Vyanga leo. vyakunda, Ikubali isipokubali, Imana iragukorera igitangaza. Mungu atakutendea miujiza. Vyanga vyakunda, Ikubali isipokubali, uravuga ngo uno munsi unasema siku ya leo ugusenga kuratabara. kuomba kunakomboa. Haleluya, Amen. abifuza gutabagwa n'Imana Wenye bavyaguruke. wanatamani kukombolewa na Mungu wasimame. Umuntu yifuza gutabagwa n'Imana Mwenye anatamani vyaguruke. kukombolewa na Mungu asimame. Ubwira Imana ati jewe ndagomba Mwambie gutabagwa. Mungu, mimi nahitaji kukombolewa. Ahari ibyaha ngomba gutabagwa. Hapa kuna wenye wanataka kukombolewa. Hari amageragezwa ngomba Kuna gutabagwa. jaribu nahitaji kukombolewa. Hari umusozi uri imbere yanje ngomba Kuna gutabagwa. mlima uko mbele zangu nahitaji kukombolewa. Hari ingwara imbere yanje yananiranye igomba Kuna magonjwa gutabagwa. mbele zangu zimeshindikana zinahitaji kukombolewa. Ndazi neza Najua vizuri Yesu ari hano. Yesu iko mahali hapa. Tumukome n'amashyi mu izina rya Yesu. Tumpigie makofi kwa jina la Yesu. Abagomba gutabagwa rero, Wenye wanahitaji sasa kukombolewa, reka dusabe apotre acha tumsie apotre ashike hano, afike mahali hapa, abasengere, awaombeye. aje kubasengera. Akimaliza kuwaombea, Duca dusengera n'abagwayi mu izina rya sasa Yesu. tunaombea na wagonjwa katika jina la Yesu. Turamuhaye ikaze. Tunakukaribisha. Tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu.
tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Harabonye Imana ikora. Eti tumemwona Mungu akitumika. Harabonye Imana ikora. Tumeona Mungu anayetumika. Uwizeye wese birashoboka. Anayeamini yoyote anayeweza. Naramubonye atabara. Amemwona kikombo. Waje gwaya arakira. Aliyekuja hapa ni mgonjwa. Uje afise ibibazo aratabagwa. Aliyekuja iko na shida. Uwaboshwa arubohoka. Aliyechoka atakombolewa. Uwizeye ijambo ry'umukozi w'Imana. Yaje kubohora. Nimekuja kufungua. Ubwira Imana. Ambia Mungu. Ati Imana ndakwizeye by'ukuri. Nakuamini kwa kweli. Nemeye kuri Imana. Nakubali kwamba wewe ni Mungu. Kubw'ijambo ryawe. Kwa sababu ya neno lako. Ndumva ko ngiye gutabagwa nawe. Nasikia kwamba naenda kukombolewa. Imana nziza. Imana igira neza. Ijambo ryawe riraje. None bese barizeye. Bizeye ko batabawe. Bizeye ko bamaze kubohoka. Bumvise ijambo ryawe. Hariho byari bibaboshe mu mitima. Hari ibyiyumviro bibi byari ko birabagwanya. None barizeye Mwami, bagirire neza. Wa musuni waza gutora ishengero nawe uzosanga bameze neza. Urakoze kubyumvise kandi ubahaye amavuta yo kuguma mu kibanza wabasizemo, aho wahora ubaronderera ukababura, ubugiye kuzubabona kubwo gusenga babyizeye. Urakoze. Amashimeshi ku Mana yacu. Makofi mengi kwa Mungu wetu. Turaguma gusengera abagwaye. Tunataka kuombea wagonjwa. Abagwaye barashobora kuva mu bibanza vyabo. Wagonjwa wanaweza kusimama bagaca bahagarara ngaha. Wanakuja mahali hapa mbele. Kandi muko guhagarara ngaha. Tena kwa hiyo kusimama hapa. Umuntu wese acayifata harwaye. Mtu yeyote atajishika mahali. Mu bunyarutse banyaruke. Kwa haraka. Banyaruke. Njoni kwa haraka. Kugira ngo tubasengere mu izina rya Yesu. Tuombe katika jina la Yesu. Imana iratabara. Mungu anakomboa. Kandi Yesu arashoboye. Tena Yesu anaweza. Kandi Yesu ni munyabushobozi. Tena Yesu ni mwenye nguvu. Kandi Yesu arakiza. Tena Yesu anaponya. Kandi afite ububasha budasanzwe. Tena na mamlaka nyasi ya kawaida. Kandi nawe ugira ukwizera. Tena nawe kuwa na kuamini. Jina la Yesu labomoa milima. 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 Mana data wa twese uri mu ijuru. Ya turagushimiye kuri hano. Turagushimiye kubiko gukora. Turagushimiye kubyo umaze gukora. Kandi uri Imana uzokwama Imana. Kandi uzokwamaho ibihe bidashira. Nico gituma muri kano kanya anu turi ni muri ngoro yawe. Dawidi yavuze ngo kuhaba akanya gato birusha kuba imyaka myinshi muri iyi si. None turapweretsa abantu bagwaye. Umuntu wese Mwami uraza hagwaye kandi Imana urashoboye. Mu izina rya Yesu turapinginze ngo abasavyi n'abasavyikazi bawe, abahungu n'abakobwa, mu izina rya Yesu, imisore n'inkumi, abagabo n'abagore, Mwami bagirire neza, ufate mpiri ubushobozi bw'umwijima. Mu izina rya Yesu, muri kano kanya Mana data twese uri mu ijuru, turasabye ngo ijuru ribagenderere kandi bakorere igikorwa, bumve gukira, bumve gutabagwa, bumve kugirirwa neza, aho bacanye imibabaro bahacana umunezero n'amashimwe. Turagushimiye kandi turizera kuba kijije, tugukomeye amashi menshi, ni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amashimeshi ku mukozi w'Imana. Amashimeshi. Umutunga ibiganza ati Imana iguheza. Umutunga ibiganza ati Imana iguheza. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Amasaha muri nayo tera kijijwe.
masaa yameokoka. Ambia mwenzako na waimbaji wa ndani na wote wameokoka. N'abameze muri na yote barakijijwe. Na wapiga vinanda wa ndani na wote wameokoka. Ahandi barengeje saa sita basanga hanze. Pengine saa sita ikishapita na wakuta nje. Ariko turizeye muri na yote kwa tano mwari hanze. Ila tunaamini ndani ya Nayoti kwamba hakuna mwenye iko nje. Naho twoshika saa 10. Hata tukifikisha saa 10. Bose baba bari ndani. Bote wanaweza kuwa wako hapa. Muri Nayoti. Ndani ya Nayoti. Turi ku murongo wo kuja mu ijuru. Tuko kwenye mstari wa kwenda mbinguni. Nta kajagari. Hakuna uvurugu. Ujuru umuririmbyi. Ukija wewe ni mwimbaji. Tugasanga ujya ingurube. Tunakuta unakura nguruwe. Tukukura mu baririmbyi. Tunakutoa ndani ya waimbaji. Baririmbyi bajya ingurube basohoka kare. Waimbaji wanakura nguruwe wanatoka ndani ya kanisa mapema. Kweli ingurube ni yakajagari. Kwa sababu nguruwe ni ya vurugu. Urayoza igasubira mu byondo. Unaiosha inarudia ndani ya matope. Nemba uzobona abantu barakajagari. Kama utaona watu wako na vurugu. Uwo muntu uzomenye ko yahaza ingurube. Uyo mtu ujue kwamba amependa Azobona abapastori baterana ingumu. Ukiona mapastori wanapigana ngumu. Umenye ko bajya ingurube. Ujue kwamba wanakula nguruwe. Umuntu wese ajya ingurube. Mtu yeyote anakula nguruwe. Nimwahura. Mukikutana. Uzugende n'amakenga. Uende kwa azoba ari nka wa mugabo. Atakuwa kama ule baba. Yatwara umugore wiwe mwishamba. Alibeba mkewe polisi. Ujya yajya ingurube. Yule alikuwa akikula nguruwe. Ndemeza neza. Nakubarisha vizuri. Ijambo ry'Imana ko ritabesha. Neno la Mungu alisemi uongo. Yesaya 66:17. Yesaya 66. Niyo yivugira ngo ndi Imana ndavuze. Ndio inasema eti mimi ni Mungu nasema. Uri mu pastor ngakona ujya ingurube. Kama uko pastor unakula nguruwe. Nukundamutsa nashaka kundamutsa. Hata kumsalimia hawezi msalimia. Uri umuririmbyi nkamenya ko ari ingurube. Kama uko mwimbaji anajua kwamba uza winjira ngako. Hautakuja kusimama hapa kwenye madhabahu. Abaririmbyi ndugu yangu waimbaji ndugu yangu anakula nguruwe. Nabo abateguye gute. Hata kama wanaweza wameandaa aje. Baririmbyi ntibako abakristo ntibakoma amashi. Wakiimba wakristo wapigi makofi. Uri hagati yacu ujingurube uze wihane. Kama uko katikati yetu nakula nguruwe utu. Uzoze tukugire deliverance. Uje hapa tukufanya kufunguliwa. Nabonye hagati ishengero ntimwatwenze. Tumeona katikati ndani ya kanisa mkucheka. Byari byose harimwo babiri canke batatu bari ingurube. Najua pako wawili au watatu wamekula nguruwe. Bari ingurube muce mwihana mukanya. Wenye amekula nguruwe. Tubasengera Imana. Tuombe. Reka naco ni icaha. Kutumvira. Kutokutii. Kutumvira n'ubwicanyi. Kutokutii kabisa ni mauaji. Imana nimbivuga ngo ndi Imana ndavuze. Mungu kama nasema mimi ni Mungu nasema. Yesaya 66 avuga ngo ndi Imana ndavuze. Yesaya 66 anasema ni Mungu nasema. Leo waruza abapastori bafatana mu izosi kwa kuberi. Walikuwa wanajua mapastori wanashikana kwenye mashingo ni kwa sababu gani? Ni nguruwe. Ni nguruwe. Nta muntu ajya ingurube agira amavuta. Hakuna mtu anakula nguruwe anakuwa na mafuta. Uzo mbeshuza zaze. Mwenye atataka kumsemesha ukweli na korari y'ingurube iririmba. Hakuna kundi nakula nguruwe. Gwiburu rusaku. Imbe ikose rutetano. Abantu bose bajya ingurube bazana urusaku. Watu wote wanakula nguruwe wanaleta rutetano. Umuntu wani kujya kw'ingurube. Mdomo ni kama vile nguruwe. Anabaki hivyo hivyo tu. Naka yapfuze. Fulana alisema. Naka yakuvuze. Fulana alikusema. Hey, ingene kambaye. Ona jinsi kanavaa. Hey. Hey. Hariho n'abavuga apote. Kuna hata wenye anasema apote. Umuntu yari ingurube. Mwenye alikula nguruwe. Hajya uvuga ati none apote. Anasema eti apote. Kwa arongoye amashengero ku isi yose ya Nayoti. Mbona naongoza makanisa yote kwa dunia nzima na ya Nayoti? Mbona yasobeje ishati? Unaona amesobeka shati yake. Ati mbona yasobetse none? Tunaona amesobeka. Kubera ingurube. Kwa sababu anakula nguruwe. Araraba nuko mu apotre atasobetse. Anatizama na jinsi apotre akusobeka. Apotre arashaka arasobeka. Apotre akitaka anasobeka. Ashaka arabireka. Akitaka na yaacha. Kuko mafuta afise. Kwa sababu mafuta anayo. Naho no kwambara ipantaro y'ibihumbi 2. Hata akivaa suruali ya 2000. Ndabegwa. Anapendeza. Kubera mafuta. Kwa sababu kubera naye vy'ingurube. Kwa sababu ameacha ko wambara kose. Sisi unavaa jote. Abari mu mpwemu. Wenyako ndani ya kiroho. Bavuga ati anapendeza kabisa. Wanasema araberewe kweli. Imani bahezagire. Mungu awabariki. Abakozi b'Imana bahezagire. Watumishi wa Mungu awabariki. Tugomba tugira akantu gatonye turangiriza. Tunataka tufanye kitu kadogo tumalize. Revera Pasteur yavuze ati mimba narayiciye. Revera Pasteur alisema uko gerezani amepapitia. Ila mugenza wati yataba mimba apotre n'abari apotre. Ambia mwenzako aingekuwa gereza
apotre angekuwa apotre. mu mpimba hari amavuta. Gerezani pako mafuta. Bagupfunze urya ingurube, Wakikufunga unakula nguruwe, uvayo wakijijwe. unatoka yuko naokoka. Bagupfunze uri umupagani, Wakikufunga wewe ni mpagani, uvayo uri umukizwa. unatoka wewe ni Mkristo. Abantu bagwana, Watu wenye kupigana, abantu batumvira Imana, watu wenye amtii Mungu, icompa bakazobajana mu mpimba. cha kulipa wanawapeleka huko gerezani. Bova mu mpimba bameze neza. Wanaweza toka gerezani ni watu wazuri. W'inzahabu Eti zahabu itaraca mu muriro bila haijapita ndani ya moto ntabwo iba inzahabu nziza. sio dhahabu nzuri. Iyi nambaye yarirabura, Hiyo amevaa ilikuwa nyeusi, imaze guca mu muriro, ilipopitia ndani ya moto. ndi apotre ndagasize bwizo sahana none simba ndumuntu mwiza. Yeye ni apotre akitia kwenye shingo yake. Andayiguhaye ntiworara uri Akigupa sinaweza kulala kula. kila mugenzi ati uzohore wambara ibintu by'akamaro. Ambia mwenzako uvae kitu cha samani. Nawe uzosobeka cyane ijya irabaraba ijya koti irabikoze. Zama ile suti kabisa. Ayiguhaye ntiworara usumye. Akigupa sinaweza Uraza maheri gugwa. Unajua pesa inauzwa Mu nzu y'Imana. ndani ya nyumba ya Mungu. Uzokora ikintu cy'akamaro. Ufanye kitu cha samani. Rero baciye mu mpimba. Sasa wenye wamepita gerezani, Tugomba turangirize natwe kuri ka karimo dusaba Izayi ngo kubita. tunataka tumalizie kwa ile nyimbo tukimsiza hivi Kugira twakirane n'abaciye mu mpimba nabo. kwa sababu tupokeane na wenye walipita huko gerezani. Siko none. Si ni hivyo sasa? Ntibarose umwanya wo kuvuga. Hawakupata muda wa Ukabashike ngaho imbere. ila wafike Uko barihanye kwa kabisa. sababu wametii. Nta n'ingurube barya. Hawakuli nguruwe. Umuntu arya ingurube yaciye mu mpimba ze ngahana. Mtu anakula nguruwe na alipitia gerezani apita. Ndabyizeye nta muntu arya ingurube yaciye. Anaamini kwamba mwenye amepita gerezani. Ingurube ni igikoko kibi. Kwa sababu nguruwe ni kidudu kibaya. Siko none. Si ni hivyo sasa? Ugasanzwe gitunze sinogucira urubanza. Ila kikukuta unacho nyumbani hawezi kukatia hukumu. Na amahera ntituyatunga. Pesa si tunakuwa na. Murabona uwayariye amahera. Unaona mwenye amekuwa. Amahera turayakoresha. Pesa tunazitumikisha. Turi kumwe. Tuko pamoja. Abatunze ingurube sindabwiye ngo muzirukane. Wenye wanafunga nguruwe hawaambii hawafukuze. Ariko niyapfa muze muyiha abapagani. Harabaye Ila ikikufa mwapatia wapagani waikule. Tuko pamoja. Tuli kumwe. Nukuri ndababwiye ibanga benshi batazi. Kwa kweli nawaambia siri yenye wengi hawajui. Barasoma Biblia ariko niwe. Wanasoma Biblia ila watambui. Izi ntambara ziri mu mashengero. Hizi vita ziko ndani ya makanisa. Uku kugwana biri mu baririmbi. Hii kupigana iko ndani ya waimbaji. Abakozi b'Imana usanga ari intumva. Watumishi wa Mungu nakutana wasikii. Baza bakavuga ubutumwa mugabo musanga hari ugasanga mu vyaha yarasa. Wanakuja wanatangaza injili hapo ukawakuta huko nje wako ndani ya dhambi mbaya. Ni ingurube zibamaze guhagira. Ni nguruwe tu wamekula. Kazobona hari akajagari ishengero ririmwo akajagari. Ukiona kanisa iko kama vurugu, uzuca utangura kugira amatohoza. uanze kwanza uchunguzi. Abantu bose batera akajagari. Watu wote wanaleta vurugu. Abantu batuba abakozi b'Imana. Watu wote wenye heshima watumishi wa Mungu. Uzobasanga kuri 11 mu Kamenge. Utawakuta huko kuonze Kamenge. Bajya Kapenzi bararihinduye n'izi. Wamebadilisha hata jina. Mwirinde ingurube. Mjiazari na nguruwe. Muze murabe ingene bigenda. Mtizame jinsi mambo. Barabahenda. Wanawadanganya. Ngo Yesu. Eti Yesu. Ngo byose yagize gute? Eti yote amefanya. Ngo yarabihumanuye. Eti yote ameatakasa. Genda umwe naone kanyanga. Nenda sasa ukunywe kanyanga. Barabahenze ntiyabihumana. Wamewadanganya kuitakasa. Ndi kuri Nayote TV. Iko kwenye Nayote TV. Bariko barankurikirana ku isi yose. Wako wanamfuata kwenye dunia nzima. Uvuga ko yabihumanuye. Mwenye amesema kwamba imetakasiwa. Tuca tugenda muri Matayo 5:17. Tutafika tunaenda ndani ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 17. Yesu yivugira. Yesu peke yake akisema. Bona kanyugutu. Eti hakuna hata kitu kidogo. Kazaza. Hakuna hata kitu kidogo. Kazova ku byanditswe. Katatoka kwa ile imeandikwa. Kacubona umuntu ahimbye ingurube. Unaona mwenye ameshiba nguruwe. Ngo byose byarahumanuye. Eti yote Ngo Yesu yarabihumanuye. yote Yesu ameatakasa. Genda hiyo nta butumwa uriko uravuga. Nenda huko hakuna injili unatangaza. Gwisi n'ijuru byotuma bigira gute? Eti dunia na mbingu inaweza Ngo kafuka. bikugwaho. Inatokea. Ngo kwava kwa kanyugutu. Kulikuwa nipatoke hata Changa kazaza. au kakitu kadogo. Guhera mu itanguriro. Kwanzia ndani ya kitabu cha Mwanzo. Ibyagezwe biraturaba. Amri
zinatutizama. ugahura n'umukozi w'Imana avuga ivyo abagwayi bisazi. Ukikutana na mtumishi wa Mungu anasema hiyo anaugua bisazi mkichwa yake. None Yesu siwe yavyivugiye? Yesu si ndo alisema. Si mwisezerano rishasha? Si ndani ya agano jipya. Kango byose byarahumanu. Eti yote imetakasika. Nta byahumanuwe, twubaha ijambo ry'Imana. Haikutakasika, tuheshimu neno la Mungu. Icyo Biblia ivuga tucubahe. Jinsi Biblia inasema tuheshimu. Nimba ivuga dusenge dusenge. Kama inasema tuombe na tuombe. Ivuga ivyagezwe biraturaba. Kama inasema hiyo amri zinatutizama. Imana ibahezage. Mungu awabariki. Nari numvise mpwemu yera bimanura. Alikuwa anasikia roho wa Mungu akishusha. Abavuga butumwa barengaye. Wahubiri wamepita. Kandi wewe wajuyiriye. Tena wewe umekuja hapa unakula nguruwe. Ni utumye mvuga. Wewe ndio unamaanisha aseme. Naravye mwishengero mbona nta mavuta. Ametizama ndani ya kanisa kaona hakuna mafuta. Nabonye wapi? Ameona hakuna. Abakozi b'Imana bakubise. Watumishi wa Mungu wamepiga. Uga harimwe abantu bariko hari yari bagira. Ila hapa kuna watu wenye wako wao. Umuntu yigeze abona ishengero rikakaza ninde? Mtu mwenye ameona kanisa inatingisika na. Nanje nice yari yapyantangaje. Na yeye ameikaa kule imemshangaza. Uno munsi siku ya leo urashobora guhinduka. Unaweza ukabadilika. Wizeye urashobora guhinduka. Ukiamini unaweza ukabadilika. Wizeye urashobora kuzobona Imana. Ukiamini unaweza ukamwona Yesu. Ubu Yesu yozayo kujana. Hivi Yesu akija atakubeba. Je ngomba nsengera abantu mavuta yakamye. Yeye anahitaji kuombea watu mafuta imekauka. Champamagara abakozi b'Imana. Afika naita watumishi wa Mungu. Champamagara Isaiah. Afika na mita Isaiah. Acha dukubitiramo kakana. Acha tupigie kale kakitu. Ngo kubita. Eti piga. Cha mwako twara ukubisa. Laana tumeipiga. Duciye hehe? Tulipopitia wapi? Mu mpimba. Ndani ya gereza. Nukuri ndakunda mu mpimba. Kwa kweli napenda gereza. Je unjanyeyo. Yeye ukimbeba iko. Ndumva ubunjanye mu ishuri. Anasikia unambeba kwenye somo. Igihe merukayo. Siku alikuwepo. Narinjiye numva ndaryohewe. Ameingia akasikia furaha. Nararyohewe. Alifurahi. Naje nizi bindi. Alikuja amejifunza mengine. Ubu sporo si taichi. Hivi sporo si mnafaa taichi. Nakuyo sporo ya taichi ikomoka hehe. Ametoa eko mazoezi ya taichi. Mu Bushinwa ubu abana yote kuri taichi hariya ku kibugusa. Hivyo na yote bimeze neza. Iyo ntaja mu mpimba mwari kuyibona. Hangenda gerezani mungeiona. Nabari bagwaye amadiabete n'amafigo mumaze gukira. Hakuna wenye alikuwa anagua diabetes na mafigo. Taichi n'umuti. Taichi ni dawa. Yataba taichi uje simba nkiriho. Haingekuwa taichi angekuanga. Nagiye bashira ku gipimo basanga umutima waduze. Alienda akatia kipimo akakuta roho imepanda. Ntango ye taichi nsanga ni normal. Alipoanza taichi akakuta mambo iko sawa. Mumperi Imana mashi. Mpigie Mungu wetu makofi. Udashaka kuja mu mpimba. Asiyehitaji kuingia kwa gerezani. Yumva amavuta yakamye. Anasikia mafuta yamemkauka. Aze tumusenge. Aje hapa tumuombee. Umuntu yumva ati jya mafuta yarakamye. Mtu mwenye anasema kweli mimi mafuta yamekauka. Nari umukozi w'Imana arakamye. Nilikuwa mtumishi wa Mungu nikakauka. Ukama mafuta ni bisanzwe. Kukauka mafuta ni kitu kawaida. Pastor ni atubari. Pastor sasa ametuambia. Imodoka itagira igitoro nigere. Gari kama haina essence haiwezi katembea. Yeneye uwakamya mafuta. Anahitaji yule ameikauka mafuta. Mwesa mafuta arimo. Nyinyi nyote mafuta. Umuntu yakamya mafuta ndabivuze ukonya. Mwenye amekauka mafuta na sasa. Unatagira mafuta. Mwenye ana mafuta. Gaona ari umukozi w'Imana gakama. Alikuwa mtumishi wa Mungu akakauka. Aha bose ngo bafite mafuta. Watu wako na mafuta. Abantu bakamya mafuta. Watu wamekauka mafuta. Ni Imana ivuze ni muri aba masaha. Mungu anasema ni Imana ivuze. Urashobora kuba ufise amavuta. Unaweza kuwa na mafuta. Urashobora kuba wari wuzuye. Unaweza kuwa uka mafuta gakama. Ila mafuta inakauka. Ugasigarurika unabaki huko tu. Ngo byose Yesu yarabihumana. Eti yote Yesu ametakasa. Yuhuye n'abapereka n'abapastori bariyo bakamya amavuta. Na mapasta wako wenye kukauka mafuta. Usanga bariko baravuga ngo byose birahumanuye nuko ngo Yesu ngo bijya ngo byari by'abakera. Bijya byari aba ba Mose. Ngo bijya byari iby'isezerano rya kera. Ile ilikuwa ya agano la kale.
urashobora gukama amavuta unaweza kauka mafuta kandi uri kuragenda, na tena huko unatembea. urashobora gukama amavuta Unaweza kauka mafuta kubera wizeye abakozi b'Imana atari bo, kwa sababu umeamini watumishi wa Mungu wenye sifa. abantu benshi no munsi Watu wengi kwa siku ya leo barazimiye, wamepotea, bazimijwe n'abiyita abakozi b'Imana, wakipotezwa na wale wanajiita watumishi wa Mungu. ugiye kuraba, Ukienda watazama, tugiye kubaza uwajejwe amashengero, tukienda kuuliza wale wenye na hukumu makanisa muri irya ntara yose, hiyo nchi hiyo kartia yote, mu bapasitori, ndani ya mapasta, abapasitori nk'ijana, mapasta kama 100, abafise amashengero ni 20, wenye wako na makanisa ni kama watu 20. uja mu bandi nguru umupasitori Unaenda mwingine ati wewe ni pasta wapi? wahora adandaza ruguru, Yule mwenye alikuwa anachuuza huko Bilimani ajino akija huko akaba umuboyi, anakuwa boy, barasubira kumwita umukomereza, wanamuita tena mchuzi. warabihevye, Umeacha umupasitori atagira ishengero, pasta mwenye ana kanisa, gisigura pasitori n'umwungere, inamaanisha pasta ni mchungaji, uragiye iziyihe, unachunga kondoo muganga wako, batumiye abapasitori nawe n'amakaruvati, ila unahitaji wengine mu mapasta ntebe z'abapasitori ukicara imbere, kwa viti vya mapasta unaikaa mbele. jewe icoma nkarongora urunani nokubaza Yeye anaongoza hiyo ngazi kabisa, na uri pasitori gisigura umwungere, wewe kama uko ni pasta wewe unakuwa mchungaji, uragiye iziyihe, unachunga kondoo za wapi? ugasanga umuntu ngo ni revera pasiteri, Nakuja mtu ita ni revera pastor. revera pasiteri gisigura kufisa abapasitori, Revera pastor inamaanisha uko na mapasta, wewe nta n'ishengero ugira, wewe hauna hata kanisa. genda mubwire abantu bariya bantu, Namwambia wale watu binani mukure mw'abatarimwo kabisa, watu wenye muko ndani, musigaze mw'abarimwo, wale wenye wako ndani. kuba pasitori wariwo mugabo warabihevye, Ndani ya mapasta walikuwepo lakini umewacha. kuba umuririmbyi wahora uri umuririmbyi Kuwa warabihevye, mwimbaji ulikuwa mwimbaji ulimlishacha. ukamya amavuta washobora kwitwa umuririmbyi, Ukikauka mafuta utaitwa tena mwimbaji. wabihevye Umeyaacha. nukira umuririmbyi, Hauko tena wahora mwimbaji. uririmba, Ulikuwa ukiimba. wahora uri umwungere warabihevye, Ulikuwa mchungaji umeacha. muze mubegeranya, twagize Imana arongoye, Muwe mkiwakusanya. ndaza shika kure, Najua unafika mbali. Imana yamunzanye, Ni Mungu amemleta. nukuri iyo ngiye muri zijya nani, Kwa kweli akienda kwa hiyo viongozi, mutima wanje uza wababaye, moyo wake anakuja ukisiri. umuntu ngo ni apotre, apotre atagira Mtu eti ni apotre na hana kanisa. apotre gisigura intumwa, Apotre inamaanisha mtumwa, unakuwa na nini wewe? babwira abapasitori bahiga izo baragira, Ambia mapasta watafute kondoo. tugiranire urukundo, Tuwe na upendo. baheba ingurube, Waache nguruwe. nabo bareka nabo birabagora, Nao pia inawasumbua. ikibazo rero pasitori yarabihevye, Shida sasa pasta kama ameziacha. atwara na bibiliya niniya, Anatembea na Biblia kubwa. birantwenza cyane, Inamchekesha sana. kandi usanga babarongoye Tena anamkuta wale wanaowaongoza. barabazi, Wanawajua. nzi abantu benshi b'abapotre, Anajua wampatre wengi. nagomba ndababwire niba nankunda, Anataka waambie ko jenda umuntu hawapenda. mvuga ukuri kubera Kwa nacyo sababu yeye ni mtu mwenye anasema ukweli. ndi apotre kubera afise amashengero Yeye ni apotre kwa sababu ana no makanisa. hanze y'igihugu, Na nje ya nchi. Imana yarayampaye Mungu amempa aziongoze. birambabaza iyo mbonye abantu bariko bazimiza abandi. Inamsikitisha akiona watu wenye wanapoteza wengine. Pasitori ngaha Pasta hapa yirirwa ariko arakora, anabaki akitumika, abandi birirwa bayerera, wengine wanashinda wakizunguka, bagiye kwiba ahantu, wanaenda kuiba fasi. ngo ashira ngaho Imana iguhezagira, Eti tia hapa Mungu akubariki. guhezagira umukozi Mtumishi wa w'Imana, Mungu. ngo murongo umugisha. Upate baraka. Pasitori yirirwa gukora, Pasta anashinda na kutumika. azoca hahandi umusuma yaciye, Atapitia pale kwenye mwizi alipita. bazovuga ngo abapasitori turabazi, Watasema eti mapasta tunawajua. wewe wari mw'ijambo, Yeye iko mwenyewe. wewe Imana yaramurobanuye, Yeye Mungu amemchagua. mugakubera vya bisuma, Ila kwa sababu ya wale ibisuma vyitwa una abapasitori wale wa mwizi eti ni mapasta. bigenda bihenda abantu, Wanaenda wakidanganya watu. ugaca usanga turiko ivy'Imana biriko birazimira. Unakuta mambo ya Mungu Hari inapotea. ahantu uvuze ngo uri umukozi w'Imana batwenga bakuru, Kuna mahali ukisema kama wewe ni mtumishi wa Mungu watu batwenga wanacheka. ati mwebwe urazi pasitori, Eti mwe mnajua pasta wewe. ati abakozi b'Imana ngo bubu Eti watumishi wa Mungu wa kisasa. tugiye gusengera abahagurutse Tunaenda kuombea wao wenye kusimama. muri Nayoti nuko tumeze, Ndani ya Nayoti ndio hivyo tupo. muri Nayoti nuko Ndani ya Nayoti ni hivyo.
ubu twabemewe nk'abakozi b'Imana Hivi tumewakubali kama watumishi wa uko Mungu. mwazanye intama. Kwa sababu mmeleta kondoo. Uri umupasitori ukaza undi pasitori. Ukiwa pastor unakuja ati mimi ni pastor. Turakubaza tukorera he? Tunakuswali unatumikia wapi? Ngo ni mu misionere. Eti unasikia mimi ni misionere. Tugiye kwisengera. Tunaenda kuombea watu. Umuririmbyi abo muririmbyi. Muimbaji au muimbaji? Mafuta yarakamye mva mu bandi. Mafuta imekauka ukatoka Mungu. Umusenzi abo umusenzi. Mwombaji au mwombaji? Amavuta yarakamye gendo yayi. Mafuta kama imekauka nenda uyatafute. Umwe wese muchimana yamuhamagariye. Mtu yeyote kwa kila chenye Mungu amemuitia yeye. Twaravuze ngo intambara umuntu yiteza. Tumesema eti vita mtu anajikogotea. Umuntu yakamye amavuta n'amajambo gusa. Ni mtu mwenye amekauka mafuta na kuwa na maneno tu. Kandi ariyemera. Tena anajisifia. Abona ko abandi badashoboye. Anaona kwamba wengine hawawezi. Ukabona umuntu asuzugura abandi. Ukiona mtu anayedharau wengine. Abantu bari kukivi. Watu wenye wako kwa kazi. Uzumuhisuka ati nuze. Mpe jembe eti njoo. Na ulime. Na wewe uanze kulima. Hanyuma turabutangura gutoba. Kisha tutizame yule mwenye ataanza kumaliza. Tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Data uje mu mushobora byose. Ngaba barahagurutse. Bongera amavuta. Bongera amavuta. Niwe uyatanga. Bumvise ijambo gusenga. Iyo umuntu asenze bigenda neza. Iyo umuntu agiye ku rutonde rwawe bigenda neza. None no munsi barahagurutse. Reka data uja muri bwa bushobozi bwawe, muri za mbaraga zawe, ubongera ubushobozi, ubongera imbaraga. Yesu. Cyageni waza gutora abakozi bawe, nawe uzusanga bameze neza. Amashimisho ku Mana yacu. Yesu we mugisha. Hivi nafasi zenu. Bana wachiye mu mbabazi tubakire. Wenye wamepita gerezani wacha hapa tuwapokee. Baze ngaho imbere. Wafike mahali hapa. Mugaba afisa amavuta. Ila mwenye iko na mafuta. Yumva ati jewe mu mimba harangiriye akamaro. Mwenye nasikia kweli mimi gerezani pamenifaidika. Reka we mu mimba atakugiriye akamaro nuzi. Kama wewe gerezani hakuna kile wamepatia. Umuntu wese turahaye. Mtu yeyote hapa. Gira mugenza bati apotra haya kuko yabaye umuntu. Ambia mwenzako apotra anapasifia kwa maana amepaishi. Iyo ntaja mu mbimba. Hangeingia gerezani. Bandu muhimbiri. Angekuwa ni mpumbavu. Amashimesha. Makofi mengi kabisa. Izaya ari inyuma durundi adishire mu kagano kubiti. Izaya turamukanye pika. Mani bahezagire cyane. Bakozi b'Imana. Bakozi b'Imana. Iyo haba umwanya. Pangekuwa muda. Twari kwirarira ngaha. Tungelala mahali hapa. Abantu bace mu mimba hasobetse umuntu umwe gusa. Watu wenye wamepitia gerezani panasobeka mtu mmoja. Mwabihishuriye. Muwambere mashi. Mwapigie makofi. Abantu bace mu mimba ntabwo yasobetse no mu. Watu wenye wamepitia gerezani hakuna mwenye alisobeka. Asobetse Reverend Pastor kuko yariko. Palisobeka Reverend Pastor peke yake. Namwe mu byaguruke. Na pia msimame. Kanisa msimame. Dufise gikorana. Tuko na mkutano. Cyo kubohora. Cha kufungua. Itariki ndwi. Tarehe 7. Costas na wazenga imbere muririmbyi wacu. Costas na pia aje hapa mbele. Haji imbere. Na yeye akuja hapa mbele. Na wa muririmbyi bagenda na Isaya. Na yule mwimbaji ametembea na Isaya. Ngaho imbere. Na yeye akuja hapa mbele. Abantu mutaciye mu mimba muhagara ngaho imbere. Watu wenye kupita gerezani msimame hapa. Na baririmbyi mufisa amavuta yanje. Mwe waimbaji mnaona. Mufisa amavuta yanje. Muko na mafuta. Ngorane. Hakuna. Isayi ari imbere. Isayi huko mbele. Utaciye mu mimba yikubitira. Kama kupita gerezani utapita hapa mbele. Hari Imana yatabaye. Kuna wenye Mungu amekomboa. Bataracha mu mimba. Bila hajapita gerezani. Natwe Imana yadutabariye hari. Na yao Mungu amewakombolea huko. Muturekere Imana twabonye mu bizi aho. Muachie sasa Mungu ameona. Rero Isayi. Sasa Isayi. Niyumvira yuko ntabwo ari umushitsi nce tubamara. Nafikiria kwamba yeye si mgeni ndio maana amemwita. Isayi ni munayoti. Isayi ni munayoti. Costas ntabwo ari umushitsi. Costas sio mgeni. Ni munayoti. Ni munayoti. Guhera itariki 5. Kuanzia tarehe 5. Gushika itariki 7. Hadi tarehe 7. Mwabonye na mariage itariki 6. Naona na harusi ya tarehe 6.
bababwiye amasaha, wamewambia saa. aba bantu nibo tuzomarana igikorano. Hao watu ndio tutatumika nao mkutano. Theogene ni wazoza. Theogene ndio atakuja. Roza Muhando byaragoranye. Roza Muhando imeshindikana. Tuzaba dufise abaririmbyi nyene. Tutakuwa na waimbaji. Uwo mugenzi wa Isaiah Sinze kuko rumba ko maze kuza gake. Na huyu rafiki yake Isaiah Sinze nasikia kama byaba ngombwa tuzoba kumwe. Nikitakiwa na yeye tutakuwa pamoja. Reka tu ishengero mwese mve hasi. Acha kanisa. Tuchando senga Imana kandi tuce dutaha. Tunaomba Mungu tufike nyumbani.
raba hejuru 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 ugiye gusimba tugiye gusengera. Naenda kuomba Mungu. Turakengurukiye abavuye Tunashukuru kwa wenye walitoka. Tunashukuru kwa wenye walitoka mkoani mzuri wa Bubanza. Baze baturamukirize abo basize hari. Watutolee salamu kwa wale wameacha huko. Turakengurukiye Revera Pasteur na pastori babarongoye. Tunamshukuru kwa Revera Pasteur na mapasta naongoza. Turakengurukiye abarongoye korale. Tunashukuru wenye kuongoza kundi. Mwagiza kigoro gakomeye mukava hariya. Mumejiandaa kabisa mkajisumbua mkatoka mahali. Mwatweretse urukundo rudasanzwe. Mmetuonesha upendo wenye sio wa kawaida. Natwe ikindi gihe tuzoshika muri iyo ntara. Na sisi ingine siku tutafika mahali ipo. Kugira natwe tubonere iya ntara. Na sisi tuone uyo mkoani. Turakengurukiye abapastori ba hano. Tunashukuru kwa mapasta wa hapa. Turakengurukiye abaririmbyi mwaje. Tunashukuru kwa waimbaji mmekuja. N'abasirikare ngaha Lowanje Adasimani bahezagire cyane. Na kundi ya kusifu na kuabudu Mungu wabariki sana. Abamezi simani bahezagire. Wapiga vinanda Mungu wabariki. Abajournaliste wa Nayoti TV Wajournaliste wa Nayoti TV Mungu wabariki. Hariya mu buhinga bw'ivyuma mwabigize neza Imana bahezagire. Uko kwa maandalishi ya vinanda mmevitenda vizuri. Umuntu wese ngaha yageze ku musozi w'Imana Nayoti. Mtu yeyote amefika kwenye mlima wa Mungu Nayoti. Aho mwicaye nyene. Hapo mmeketi. Imana ibahezagire cyane. Mungu wabariki sana. Bari bavuze ngo birangwa. Walikuwa wanasema eti majurisho. Ariko ndumva kuno musa birangwa bihari. Ila nasikia siku ya leo hakuna majurisho. Nta bishasha bihari. Hakuna mapya. Turakengurukiye rero abantu mwaciye mu ibohero rikuru rya Muhimba. Tunashukuru sasa kwa watu mmepita huko gerezani Musaga. Kuko gupfungwa si bibi. Kwa sababu kufungwa si vibaya. Igikuru nico ukuye mu ibohero. Kikuni kile chenye natoa huko gerezani. Ndabona mwese muri abantu bakamaro mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Anaona nyinyi nyote ni watu wa samani ndani ya nchi ya Burundi. Imana ibahezage. Mungu awabariki. Mubandanye muvuga ukuri. Muendelee mkisema ukweli. Umuntu atachamaze mumubwira ati naco mumaze. Mtu mwenye hafai umwambilishe ukweli kwamba hafai. Muvuga ati ngo dukorere igihugu cyacu. Umwambie njoo tutumikie nchi yetu. Hamwe tugiye hari ndongozi z'igihugu. Pale tukienda kwenye pako waongozaji wa nchi. Tubabwira ati twarapfunzwe. Tuambie ati tumefungwa. Mugabo twavuyeyo dukijicu. Ila tumetoka eko tukigokoka. Ni ntahe nziza. Ni ushuhuda mzuri. Twama tugira igikorane rimwe mu mwaka. Tunakuwa na mkutano limoja kwa mwaka. Aho tuvuga ngo mu Mpimba hari Imana. Siku tunasema gerezani kuna Mungu. Aha muri Nayoti benshi ntabwo bagiye mu Mpimba. Hapa ndani ya Nayoti wengi hawakuifika gerezani. Ariko nabaye umurongozi wanyu naraciye mu Mpimba. Ila yeye amekuwa kiongozi wetu alipopitia huko gerezani. Ico gituma mutegezwa kunshigikira. Ndio maana tunapasha kumuunga mkono. Namwe mutahabonye. Na nyinyi wenye mkuu paona. Indongozi yanyu narahabonye. Mwongozaji wetu amepaona. Kandi nahakuye ibyiza. Tena amepatoa mazuri. Nico gituma muona mezuku. Ndio maana mnamuona anafanana hivi. Abo dusa ni bake. Wenye wanafanana ni wachache.
Raba kugiza kama cha mugeza ati ndafise ubwanwa nka Apotre. Tizama mweza kumuuliza nani ana ndevu kama Apotre. Na buriko Tizama. We buriko buraza. We bukuja. Ni mwama mubona gutya. Mukimuona na ndevu biranezera. Inamfurahisha. Kuko ni bakenya dusa. Kwa sababu ni wachache wanafanana. Nawe usuko nyene nibikunezera uko. Na wewe unafanana hivyo ikufurahisha. Ibyanje ntibize bihore bigutsitaza. Ya kwake isikukwazi. Ibinjohera ni ibinyene. Inayemfurahisha ni hiyo. Tuko ndani ya Yesu tunafanya. Ngo turi muri Yesu. Tunaburudika. Tugerero gusenga. Tunaende sasa twitahire. Tuende manyumba. Abarongozi hariya. Wa viongozi uko. Babanditsi bihangane. Wanishaji mjikazi. Umwanya uraturega. Muda uko naenda haraka. Abaririmbyi bamwaje muva hiyo naho mwihangane. Waimbaji mmetoka huko mjikaze. Mwaririmbye zitatu. Mumeimba nyimbo 3. Nitwaza muzoririmba. Tumuze tumuturirimbe zitandatu mwizina. Tukija mtupoimbie nyimbo. Twari kubaha mwenyene. Tungewapa nyinyi peke yenu. Twabonye bidakunda. Tumeona iwezekana. Muvyaguruke dusenge Imana. Musimame tuombe Mungu. Ikirangwa kitibagirwa. Julisho lisiposabika. Ku munsi wa gatatu. Siku ya 3. Isaha 9. Saa 10. Umunayoti wese. Munayoti yoyote. Abari kuri sport. Anakuwa iko kwenye mazoezi ya Mungu. Ni itegeko. Ni amri. Ku mukozi w'Imana. Kwa mtumishi wa Mungu. Uri umupastor udakora sport. Kama wewe ni pastor utendi masport. Tweni tukwemera. Sisi hatukukubali. Kuko nitwaduka imisozi ntituzojana. Kwa sababu tukipanda milima hatutaenda pamoja. Twojana kuturikimuka. Tutaenda pamoja na wewe ni mlemavu. Pastor yo mudakora sport. Mapasta sasa wenye mfanya sport. Sport ni nziza. Sport ni nzuri. Aba mama muhora muja kuri Nayoti TV mukaraba. Wa mama mnaendaka ndani ya Nayoti TV mnatizama. Mubasanga mu bikwembe. Mnawakuta ndani ya vikwembe. Bariko barachangura sport ya tai. Wako wanachangua sport ya tai chi. Iyo sport dukora. Iyo sport tunatumika. Numuti. Ni dawa. Abagwaye diabete, abagwaye imitima. Wenye kuuma diabete, wenye kuuma maroho. Abagwaye amafigo. Wenye wanauma mafigo. Abagwaye imitsi. Wenye wanauma mishipa. Bose barakira. Watu wanapona. Tuliko turakora sare hajya. Tuko tunatengeneza sare pale. Muri indwi itangura. Kwa hiyo ikitaanza. Tuzoyimarira. Tutamalizia. Nira baciye mu mimba turabatubiye. Sasa wenye kupita gerezani tunawaalika. Muravyemeye ko muzahora muza abakozi b'Imana. Mnakubali kwamba mtakuwa mnakuja. Muri sport ni itegeko. Ndani ya mazoezi ni amri. Tuge abo twacanye hariya barabizi. Wenye tumepita nao huko wanajua. Saa 10 cyaba ari igiti. Saa 10 ilikuwa ni kuri sport. Kwa sport. Nanje nzobaha igiti. Na yeye pia ataleta kugira mugire inkomezi. Kusudi tupate. Tuba abantu bakomeye. Tuba watu wenye nguvu. Bavuze tuvugende Bubanza. Wakisema twende Bubanza. N'amaguru tuce tugenda. Na miguu tunayo. Kuko tuzoba dukomeye. Kwa sababu tutakuwa tuko na nguvu. Mani bahezagire. Mungu awabariki. Abazobatizwa. Wenye watabatizwa. Umunsi wa Mungu bazotangura inyigisho zabo. Dimanshi wataanza mafundisho yao. Saa 1:30 bazoba bari ngaha. Saa 1:30 watakuwa kwa mahali hapa. Imana ibahezagire cyane. Mungu awabariki. Mu gikorane cacu ndani ya mkutano wetu tuzoba turi kumwe na za nshuti zacu zo muri Amerika. Tutakuwa tuko pamoja na wandugu zetu wa Amerika. Pastor Nepo niwe tuzoba turi kumwe. Yeye ndo tutakuwa tuko pamoja. Turafise seminaire. Tuko na semina yitariki 3 ya tarehe 3. Aba mama, wa mama, abagabo, wa baba, inkumi n'imisore, wa binti na wa vijana nibazo bari karabigisha. Ndio atakuwa anawafundisha Pastor Nepo. Saa 6 bazofungura nkuko bisanzwe. Saa 6 watakula kama kawaida. Ama bandanye n'inyigisho zabo. Kisha waendelee na mafundisho yao. N'abaririmbyi bazobaje. Na waimbaji watakuwa wamekuja. Na Theogene azobari ngaha bazoririmba. Na Theogene atakuwa iko mahali hapa hiyo seminaire. Mwa hiyo semina. Kwa gatandatu mwumvise ko ari mariage siku ya posho kwa harusi tarehe 6. Kwa Mungu tuzoba tubatije. Dimanche tutakuwa na ubatizo. Tuzohezagira mariage. Tutabariki ndoa.
umuntu wese yabanye n'umugabo, mtu yeyote ameishi na mume, uwundi akabana n'umugore, wengine anaishi na mke, bakaba bari mu mirimo y'Imana, wanakuwa ndani ya kazi za Mungu, ariko batagize mariage, ila wajafaa ndoa. uwo musaza wari umunsi wo kubohora. Hiyo siku itakuwa ni siku ya ufungulifu. Ntushobora kuguma ukora imirimo y'Imana uri imaraya. Hawezi endelea nafanya kazi za Mungu na wewe ungali kahaba. Tuzobahezagira mariage, Tutabariki ndoa, hama twongere tubagaburire, kisha tuongeze tena tuwalishe, twongere tubahe ibyo banwa, tuongeze tena tuwape cha kunywa. umugabo n'umugore bazova ngaha bitahira iwabo. Mume na mke watatoka hapo wakienda. Ico tubasaba no kuza kwandikwa kuikomeye. Ile tunawasitu ni kwenda kuandikisha huko ndani ya serikali. Rero kuri uwo munsi wa Mungu, Sasa kwa hiyo siku ya niyo Dimanche tuzohezagira izo mariage, ndio tutabariki hizo ndoa zote. abazohezagirwa Imana Wenye ibahezagira, watabarikiwa Mungu awabariki. ariko mariage yo kuwa gatandatu, Ila harusi ya siku ya posho, abo bumvise ko batangaje isare yabo, mumesikia kiwanja cha watatendea imo fete wa iyo kuwa Mungu itariki imwe, ya Dimanche tarehe 7, naho zizoba ari 20, hata zitakuwa ni 12. nzokubitira abanayoti guteka, Atapigia wanayote kupika, ibintu byose byo kunwa babizane ngaha, kinywaji chote wakilete hapo. umuntu azogira mariage no gutumira gusa, Mtu mwenye nta atafanya n'ifaranga rimwe azotanga, hakuna hata pesa moja atatoa, n'imodoka yo kumutahana tuzoyimuha, na gari ya kumrudisha nta nyumbani, n'ibitoro azogura, hata uza hata bace bigiramo n'umugeni Wafiki bitahire, wanaenda na mkeo waende. bagende bahezagiwe, Waende wakibarikiwa. hanyuma tubabohore. Kisha tuwafungue. Amashimeshi ku Mana yacu, Makofi mengi kwa Mungu. tugiye gusenga. Tunaenda kuomba. Aranangaza Yesu, aranangaza, aranangaza, akura umuntu muri puberi akamuhindura, akamukarabisha, akamuzinga, akamwambika, abari bamuzi bamureba bagatangara. Aranangaza, aranangaza, aranangaza Yesu, aranangaza, aranangaza, akura umuntu muri puberi akamuhindura, akamukarabisha, akamuzinga, akamwambika. Uri Imana nziza, wagize neza, twabanye nawe kuvuga itangura, none Yesu watanguranye natwe, wadukoreye, bamwe wabakijije indwara, abandi wabakijije imitwaro, databuja y'ubukene, databuja abakozi bawe, warungikanye ijambo ryawe ryavuye benshi bihanye, habwa icubahiro Mwami, turagushimiye databuja kuwagize icyo akora cyose nga muri eglise yawe, databuja habwa icubahiro, abagize ibyo bagukorera, o databuja baha umugisha, abatagize ibyo bakora nabo baha umugisha, abakijijwe bafashe muri uru rugendo, abapasitori, abakozi b'Imana, abaririmbyi, bagirire neza, urazobaha iherezo ryiza. Yesu, bongera amavuta, bongera inkomezi Mwami, uru rugendo turimwo tutari kumwe nawe nawe ushobora, reka databuja tanga inguvu mu bakozi bawe. Urakoze aho bagiye kuja ibubanza jana nabo, abagiye kuja mu Carama muri ville jana nabo, abamanuka epfo databuja z'amaramvya Kirekura jana, abaduga Igitega databuja uze kujana nabo. Urakoze kuvyumvise. Amashoreshi ku Mana yacu, mujana amahoro.